ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngemphume hey. Okay, bafethu is your boy KG lo mzukulu ongakhathali khathi esingizondayo. Insizwe sivela kwahlanya abantwana basela amagama bengipheka bathangona lo show la kanti insipho ngashaya yonke indawo. Yebo. So bafethu, it's the day today, the Sunday. I'm with my friend man lana Bibo. Ola bafowethu igama lami ngimuzi wakhe Bibo. Still solo sikhona la kuMpumalanga Eyethu Show, Mpumalanga Eyethu TV. Simo podcast. Sikhona bafowethu. KG. Mfana kithi. Bayabonga babukele emakhaya. Bathi sigadla khona, shaya khona, siphilisa abantu ubona baphila. So sibonga kakhulu bafowethu supporteni, cube kanjalo nisupporte nalaba labangakhona ukusupport. Isikhathi sisekhona, chance sisekhona, cube kanjalo bafowethu nishare ama link ethu. Everything bafowethu siyatholakala kuMpumalanga Eyethu Show, makhala kikini 0825901577. Sikhona la kuSimo podcast. KG. Bafowethu ngithola i-message ku Facebook lapha kumuzi wakhe Bibo. Kune angeke ngimushe igama ne. Kunensizwa lethite ake ngiyifunze mfowethu. La ku Facebook bafowethu. Uthi mfowethu bomnakethu Simo podcast siyabonga. Nginenkinga. Inkinga yami nginelikhaya. Ngishadile. Muva lizekhaya libe khona sangena la khaya ngemthetho wesinvu uthi wangene bangena lapha ekhaya ngemthetho wesinvu okay siyaqhubeka uthi lana nginenkinga nyalo yankosikazi because so sindisiwe and then mina ngasindiswanga because ngisasebenza sinvu so lana ukhala ngemtundi wala ekhaya lami so bafethu ngicela nincede ukuthi uthi kimi ngulahle so angathi ukuthi ufuna ngiphume njani because yena so ngiholi so is a Christian bafethu na topic bafethu uthi mfowethu usibhalele la unesimo likhaya lithi malicalwa we know sibantu bamnyama malikhaya licalwa kuba nebatali bayabite ukuthini lo ukuthi bayakucenza ijothi bayakucenza abatali and then number 2 likhaya liyakhula malikhulile bamniketa igift yesipho khaya kufuna kube nemtundi okube nendishi ithiti la hlala khona ingubo demadloti so uthi nyalo nkosikazi so is a Christian so ngiholi nyalo so ngiholi yena solo sasebenzisa lesinto ekubeni nasesontweni uyaye so siphuma njani guys asincedane sineze le ndoda